okwetenga obuteikirizamu hamwe n'ebindi bingi nimwe aha bintu ebirikugambwa kuba nibyo nkezi omu minyeto okushanga omuntu yahwire amasiko yahwire amaani ari bitafutambura mbwenu tumugarramo amasiko tumuhamiza tumuhumuriza kandi nawe abasa kweyikirizamu kugira ngu yagumiza amahakuza kwegomba bye tutalina abalala bayina ate nga ffe bye tulina tekimala kwegamba okwagala okubeera ng'oli okoppa okubeera ng'oli wayambala oli omuwala wayambala okurugira abatebeekanisa omushomo ogu gugendereire kuhwera bakuru babeegi n'obukugu bw'okuhwera bagyenzi baabo abari omu mbeera nk'ezo. Omu bwire bwa covid abaana bingi bakuhika emitwaro 66 na kakaaga ripoti nereka ngu bakatunga enda batakakiza emyaka 18 so abantu nkabo nchimasa ngo imigisha yabo kuzayishomere kacibwaho abantu basako batungira ko kasirimu nangwa nabandi babasa no kuba bafire badesamwe barukugeza no kwiha mwenda ebintu byo muri nkonkogo bo bamombeje abutuganireho nabo no bagira ngo imishomo nkeji nebahwera kandi nibende bitongore ebi okongera amani n'abandi abatakahikirwe bakaganyirwamo mushanga ntwegomba muno ushanga nankayine kinyowe tinchine ushanga waba first kugira ngo ugende ujuro kuwashitunga umuringo gutishire nani tekateka ngo egomushomo gushime kwa extended nano umbyaro maybe ahariyo abana abatane mashomera batakushoma kwenda abo kubanugu bayamba okuchondoza nukoreka ngo ebicweka 12 kuzaha bicweka 29 hariga nabyo minyeto mu ihanga bine bizu by'endwara z'emitwe hamwe n'ebitekateko aha bwa TV West de era akiza